Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingjia ka basyurkai ka balajia arsne mensua hakaba arngut kilongkmi kata kakong Agnes Karshieng bat ka Anita Sangma kila syakbom syatit haka kenhun kirunar kaso Shri East Jantia Hills District kala kenjo arsnem menta kasngi ka pratorik naiwing arhajar arpo kirunar kila hiertma bat temu ban syem ya ka jingim jong kini ki arngut kilongkmi haka pratorik naiwing arhajar khatpra bat kini kilongkmi menta kimpadio bha kamet kabakoj bakhia namar kila shitom jor na kate kijing syak bom syatit kini kilongkmi kila ong ba kimpadio satya kajing bishar kabahok haduk menta bat kajing budui kadang sateng ban bishar hakliriat kakong Agnes kalakan turu ya kinong snong ban nemting ban keli jingkeli ya ki kambam dei kibalale da kibrui kebadon hakabor bat kim dei banting ban wat jingtip langba ka ein right to information malakit bukan ya SP buat kini ada nama ba way de rio badan kiti badan nakapati ya kenma ngakali yo ngakali kes kelayak kumno ngakali but sendet hadin tangkat tu kat nisgi tu rio badan kiti lang hakapan iu yangi ai ka donation siya ka Chief Minister Fund. Kawai kalong ba habala investigate kiklam add in section 120B kabadai conspiracy tanghang taru suba baka don kay ngalender benalo but kiklam add ikataka section 120B conspiracy IPC ni habang nilay du daitang kajing bonsen hi jinjar ki dari jinjar ka bangkut ka hok jengkir kimyo tang ba kimdon kasur beli banyo ban keren lang but hadu mentahi beduk tu hoi ki hap lek yatrai tang ba kabama kalong yo ngiyo sakawai ka yo ja sakawai ka kapoksan baklem ka ba lum yo katap di riu beli kan access ka don but lada ki sarkar ka kwa ya da shisha ki jin khambor kala den state ka kes kes fi jong kibiri ru bakti diba hap subu teng bun kikis te namar katang ong ngaspin inuk sa jong iru ken kalong no hang ta le jong kibiri ru bakti ga no diba sa bat bor sa bat e le kikis sulong no kasu tang gibri badan habor iyo ya ano no ba justice ken le ya kiba iwi te ka e sya niya ra jing besar ba adu menta ke kes nang penting sa clearer menjadi ke kes untuk ni adu menta te kawai rumah aku akan ong ka dia don tilang ki minister dia don tilang minister namal butu ni demon sulet dari prime accused buturu dari Rio Jong Chief Minister NPP to prime accused ni damon sulet badon katukusi babom nengi to hi bakot yo bre balum bre barokai te nakata daw mangir samjinge te sarkar ngatra numle namar ba yada ba ya ki baruspa bahespa kul mafia baro na kata daw ngaku abantong kapur balok down kapur balong corona uni damon sulet wan ai pisa arlak Chief Minister relief fund mo wan ai pisa hang tu mengalak ban sutu ngalajong lala ban sutu ba undan jingira bi em pasapom nakabintakan tay undan jingia da em
namar ba sarkaro ya sa eki sarkaro dan ketilang nga mentang aku aban ong chief minister dai banwan hakmat jong ka media dai banwan ai jing pensai hau breu jong u kat nungut ki bomili katugasi kran November ar hajar khat pra ngaku aban ong ku aban pensno ya chief minister dai banwan sakmat dai ban yathu ya pekba ka sarkar jong u balong kuno dapat ka breu jong u balai ki bom yegi ngaku aban panjing sai na chief minister tangkata don ibai lewat RTI apa kau department but kiong believe ko akali jeng RTI ko angat kong Agnes ibai bikin slur ban kali ban sedang ban kali jeng kali dai ban kan randien namar kohok bat ni hap yarap ibai ibun kibri di bamla ban kim nuot ban keren beli tengi hap makwa ibai ba sola ban ayu ban yarap ibai ban yo ban kali jeng kali ibai em kanum pensir iru ndrei ngakwa penban bekiwei ngan pensulur susu ikiwei bikin nang ban kali jeng kali nama sarkar kade mangi ngin hap ban kali jeng kali bun ki ikai bat kajing tuko kanu kajing try kam ko tuko ngi hap ban kali ni ora jeng besar banget adu menta ke kes nang penting sa clearer menjadi ke kes dan ni adu menta kawai rumah aku akan ong dia don tilang ki minister dia don tilang minister namar butu ni demol sulet dari prime accused buturu dari beliau jong chief minister NPP to prime accused ni demol sulet badon katukusi babom lengi tu hi bakot yo beliau belum beliau beropat nak kata daw mengir samjing sarkar ngatram numle namar ba yada ba ya ki baruspa bahespa kul mafia baro na kata daw ngaku aban ong kapur ba lockdown kapur ba long corona uni damon sulat wan ai pisa arlak chief minister relief fund mo wan ai pisa de hangtu mangalak ban sutu ngalajong lala ban sutu ba undon jingirap em yemi pasapom nakabintakan kay undon jingyada ERM namar ba sarkaro ya sa eki sarkaro dan ketilang nga mentang aku aban ong chief minister dai banwan hakmat jong ka media dai banwan ai jing pensai hau breu jong u kat nungut ki bomili katugasi kran November ar hajar khat pra ngaku aban ong ku aban pensno ya chief minister dai banwan sakmat dai ban yathu ya pekba ka sarkar jong u balong kuno dapat ka breu jong u balai ki bom yegi ngaku aban panjing sai na chief minister tangkata don hi kene kakti baro dang don jing sitom namar pangimla ban khap ngimla ban trei bah te teng kawan jing sitom tumi ta kakti bula sitom jur kene kakti ngimla ban trei teng wan pinsan kata ka jing sitom ang kali